خیرمنی سیاست پادکستی رادیوی آزادی. дарси Крокус барои душанбе ин ҳамла чӣ мушкилотеро барои Тоҷикистон ошкор кард? Подкасти радиои Озодиро мешунавед ва ман Хурсанд Хуррамов ҳастам. коршиносон бар ин боваранд, ки ҳамла ба толори Крокус Сити ва паёмадҳои он мушкилоти зиёдеро ошкор кард, ки аз сӯи мақомоти Тоҷикистон то ин дам нодида гирифта шуданд. чӣ мушкилҳои ошкор шуданд ва мақомот дар Душанбе чӣ дарсҳои аз ин воқеа бояд биомӯзад? ба назар мерасад, паёмадҳои ин ҳамлаи террористӣ ва муттаҳам кардани шаҳрвандони Тоҷикистон барои мушорикат дар гурӯҳҳои ифротӣ на танҳо бар вазъияти муҳоҷирони тоҷик таъсир гузошт, балки ба имиҷи Тоҷикистон ҳамчун давлат низ зарар расонд. 4 тоҷикистонии боздоштшуда, ки ба гуфтаи мақомоти тафтишотӣ омилони ин ҳамлаи террористӣ ҳастанд, мавриди шиканҷа қарор гирифтанд. ҳар рӯз иттилооте дар мавриди табъиз ва бегонаҳаросии ошкор алайҳи шаҳрвандони Тоҷикистон ва кишварҳои дигари минтақа дар расонаҳои Русия мунташир мешавад. ҳатто афроде, ки ба таври қонунӣ дар хоки Русия ҳузур доранд ва дар доираи қонунҳои ин кишвар кор мекунанд, мавриди рафтори золимона қарор мегиранд. ин ҳам дар ҳоле идома дорад, ки мақомот дар Душанбе сукут ихтиёр кардаанд ва суолотеро дар мавриди тавоноии давлат барои муҳофизат аз шаҳрвандони худ ایجاد می کند. بختیار سفرов راهبر شرکت Central Asia Consulting در واشنگتن میگوید در دوران سالهای استقلال تاجیکستان نتوانست به طور قانع کننده منافع شهروندان خود را که مسکو هر عملی را در برابر آنها روا می‌بیند دفاع کند. به گفته این کارشناس، مقامات تاجیکستان می توانست در 24 ساعت اقدامات بیشتری روی دست بگیرد و به جای نشر یک بیانیه موقع خود را معین کند. تاجیکستان باید برای بدرفتاری با شهروندان خود به سفیر روسیه نامه اعتراضی میداد و خواستار اقدامات فوری میشد، میگوید سفرov. وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 23 مارت با صدور بیانیه اعلام کرد که گزارش‌های اولیه رسانه‌های روسیه در مورد بازداشت 3 شهروند تاجیکستان صحت نداشت، زیرا زمان رخ دادن حمله تروریستی 2 نفر آنها در تاجیکستان و یکی دیگر در شهر سمارای روسیه قرار داشتند. وزارت امور خارجه تاجیکستان در اولین بیانیه‌اش از رسانه‌ها درخواست کرد که هنگام پوشش این واقعه به نهادهای مربوطه روسیه تکیه کنند، زیرا نشر اطلاعاتی تایید نشده و غیر قابل اعتماد می‌تواند به شهروندان تاجیکستان که در حال حاضر در خارج از کشورند آسیب برساند. شورای جمعیتی سفارت تاجیکستان در روز 26 مارت با نشر یک اطلاعیه شهروندان تاجیکستان در روسیه خواست از احتیاط کار بگیرند و از رفتن به جایهای سرآدم خودداری کنند. نهادهای رسمی تاجیکستان در رابطه با اصل بیگناهی و شکنجه شهروندان خود سکوت اختیار کردند. امید بابازاده، وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان، در پاسخ به آزیا پلوس گفت با هدف جلوگیری از مداخله در اقدامات تحقیقاتی در حال حاضر از هر گونه بیانیه و مراجعت به کمیته تفتیشاتی روسیه خودداری میکند. کارشناسان رادیوی آزادی تاکید میکنند که موقع‌گیری‌های ضعیف دوشنبه در طول سالهای دراز به دلیل عامل‌های سیاسی داخلی و قوت گرفتن وابستگی اقتصادی از بازارهای خارجی از جمله بازار کاری روسیه شکل گرفته است. یک شارح اقتصادی از دوشنبه میگوید حکومت تاجیکستان موقع ضعیف خود را در مسئله مهاجران کاری میداند. سالهای اخیر با هدف کاهش دادن وابستگی از بازار کاری روسیه و پیدا کردن مسیرهای دیگری مهاجرت، اقدام‌ها و برنامه‌ها راه اندازی شدند، اما تا هنوز نتیجه قابل توجهی به دست نآمده است، میگوید همصحبت ما. به گفته این کارشناس، سبب این امر مایل نبودن مقامات به تصدیق کردن سهم مهاجران و نشان دادن بی‌تفاوتی به این قشر از شهروندان و همچنین نبود برنامه برای آماده کردن نیروی کاری با صفت برای کشورهای دیگر است. او میگوید مسئله این است که بیشتر مهاجران کاری تاجیکستان در بازار کار از پایانترین مقام برخوردارند و مهارت‌های بلند ندارند. از این رو نمیتوان آنها را برای کار به اتحاد اروپا، کره و یا ژاپن فرستاد.
мақомот барои тағйири вазъ ҳеҷ кор намекунанд. дар кишвар амалан низоми омодасозии мутахассисони фаннӣ фалаҷ гардидааст. 75-80% муҳоҷирони тоҷик ихтисоси дақиқ надоранд ва барои ин дар сохтмонҳо, бозорҳо, ронандаҳои таксӣ ва ғайра кор мекунанд, мегӯяд ҳамсоҳбати Радиои Озодӣ. мақомоти Тоҷикистон дар тӯли солҳои гуногун талош карданд ба кишварҳои халиҷи Форс, Кореяи Ҷанубӣ, Қазоқистон, Бритониё ва ғайра нерӯи кор содир кунанд, аммо Русия масири аслии муҳоҷират боқӣ монд. пулҳои интиқолии муҳоҷирон то 40% маҷмӯи маҳсулоти дохилии Тоҷикистонро ташкил медиҳанд. тибқи иттилои мақомоти Русия, теъдоди муҳоҷирони тоҷик дар ин кишвар ба 2 миллион мерасад. ҷониби Тоҷикистон ин рақамро қабул надорад. Ширин Амонзода, вазири пешини муҳоҷират ва шуғли аҳолии Тоҷикистон, дар амри пайдо кардани масирҳои ҷойгузин барои муҳоҷират фаъолтар буд, аммо баъдан бо як амри раиси ҷумҳур аз вазифааш барканор шуд. каримҷон аҳмадов, муовини пешини вазири иқтисоди Тоҷикистон, мегӯяд, муҳимтарин чизе ки мақомоти кишвар бояд аз ҳамла ба толори Крокус Сити беомӯзанд, дарки ниёз ба ислоҳоти сиёсӣ ва иқтисодӣ аст. ва гуфта ин коршинос, беш аз 30 сол аст ки Тоҷикистон таҳти як низоми истибдодӣ бидуни тағйир зиндагӣ мекунад, ки бар асоси хешовандсолорӣ бунёд шудааст. ҳеҷ расонаи мустақил дар кишвар вуҷуд надорад. ҳуқуқи асосии мардум пайваста аз ҷумла афроди эътиқодманд нақс мешавад ва фасоди молӣ дар ниҳодҳои қазоӣ ва иҷроӣ решадор шудааст. дигарандешон ва ҷонибдорони озодии баён таҳти пайгард қарор мегиранд. миллионҳо тан кишварро тарк карданд ва барои пайдо кардани воситаҳои зиндагӣ дар кишварҳои хориҷӣ аз ҷумла Русия кор мекунанд. аммо ин ҷо низ бо нақзи ҳуқуқи ошкори инсон рӯбарӯ мешаванд. ҳатто доштани шиносномаи Русия низ онҳоро аз ҳисси инсони навъи дуюм наҷот намедиҳад, таъкид мекунад корманди пешини вазорат. дар ғайри сурат, ба гуфтаи коршинос, мақомоти Тоҷикистон бо равишҳо ва мамнуиятҳои худ кишварро ба лонаи терроризм табдил медиҳад ва ҳар гуна таъхир вазъи сиёсӣ ҷамъиятиро бадтар мекунад ва боиси бештар шудани фаъолиятҳои террористӣ дар байни шаҳрвандони Тоҷикистон дар саросари ҷаҳон хоҳад шуд. ин амр замоне рух медиҳад, ки нақзи ҳуқуқи башар, фақр, беадолатӣ, сатҳи пасти таҳсил ва вокуниши андешаҳои ифротии динӣ дар канори ҳам қарор мегиранд. дар 10 соли гузашта дин дар Тоҷикистон дар зери назорати шадиди мақомот қарор дорад. мамнуияти рафтани ноболиғон ва занон ба масҷид, мамнуияти ғайрирасмии ҳиҷоби занон ва риши мардон вуҷуд дорад, ки боиси танқиди мақомот мегардад. дар гузориши солонаи Комиссиони озодии мазҳабии байналмилалии Омрико моҳи майи соли 2023 Тоҷикистонро дар қатори 17 кишваре қарор дод, ки дар заминаи озодии динӣ боиси нигаронии хосанд. дар миёни тавсияҳои дигар, ҳукумати Амрико пешниҳод кардааст, ки мақомоти ин кишвар бояд мавриди таҳримҳои ҳадафманд қарор гиранд. ин санад замоне нашр шуд, ки Нозил Ғанӣ, гузоришгари вижаи Созмони Милали Муттаҳид, дар мавриди озодии мазҳабӣ аз Тоҷикистон боздид кард. ба гуфтаи шораи сиёсӣ аз душанбе, назорати таҳсили динӣ ва канор задани афроди соҳибнуфузи динӣ аз саҳна барои мақомот ҳамчун ғалаба бар ифротият қабул шуд, аммо амалан натиҷаи баръакс хоҳад дод. ҷавонон, ки дар дохили кишвар таҳсилоти динии лозимӣ намегиранд, дар муҳоҷират тӯъмаи гурӯҳҳои ифротӣ мешаванд. бо таваҷҷӯҳ ба ин раванд, мақомот бояд муносибати худро ба дин бознигарӣ кунад, таъкид мекунад ҳамсоҳбати Радиои Озодӣ. коршиносон дар суҳбат бо Радиои Озодӣ мегӯянд, вуҷуди фазои солими корӣ дар Тоҷикистон ба коҳиши фавҷи муҳоҷират мусоидат мекард ва ислоҳоти сиёсӣ ба вазъи иҷтимоии кишвар асари мусбат медошт. аммо ин равандҳо фурсати зиёд ва иродаи сиёсии роҳбарияти давлатро ниёз дорад. суол ин ҷост, ки оё ҳамла ба Крокус мақомдорони раддаи аввали Тоҷикистонро ба фикр водор мекунад? дар роҳ ҳастед, меҳмонӣ ё дар ҷойи кор. илоҷи хондан надоред, имкони дидан ҳам. подкасти Радиои Озодиро бишнавед. нақли гӯшагӣ танҳо барои шумо. дар вақти дилхоҳ ва ҷои дилхоҳ.